Amasakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM ni houbuh se na bonon ni kupa tunong jong Vannoi Thusoh chum la chum mo ana be khom kilo ite United Kingdom Prime Minister Liz Truss Sun Prime Minister ahina kona haina anapilutan hi thando ahi ni khwapat ni kho somli lenga zawa United Kingdom Prime Minister Panmun ahin pu zawa haina hi ananai anahi Thursday ni khwa Downing Street Office muna thupon ananai na aman mipile a party in alhando na mandate ato dinga lomho chu azolo to hona haina hi ananai zin asaizin sule Conservative Party lamkai ahina ko na haidan United Kingdom leng in pia fo na het sana anaidan zong anasizin hi a party sunga ama helding lamkai tha akilhando masangsia to mon hi to na laiding hi ong lungding October ni sim som ni legit ni khwa milhan na tha chei ai zo ting le ki khot khel na chu anei dingo hi kiti ga het thei khat chu achi sa Wednesday ni khwa chu ana to na ato zomte ni dinga ana taw wa gal sat khan hi a kinung hai mi a hi lodan ana seizing wang a party sunga na sata long hai lo na ana uma chule senior minister hokisanin ama vai homna lamkai hi na ana hai san nung uwa achunga demna aha san le tholona House of Commons khodop na chan ana lhung an hi adia ama chunga lungkim lo na hi economic plan atha ana pu do chu ki khelta asanga gam sung pumpia ni kho chamlo ka ha ta kim su na recession analhung an hi Indonesian capital Jakarta khupia Muslim te houbuh len Jain dom te ki he mok so simpatna renovation achil ha pilai taun mai ka khota ano min hi hilson'in len chu an simta hi mai ko chun Jakarta khupia Islamic Center Grand Mosque noi lama chu hata anaka apana hitia chu inting vum ti chu dom pen chu an simla hitai amuna police ole officer ho seidanin ichi thilsu achun wangsin na to wang an ampoi ativ ne hi he thei khat chu hi chi mok su Islamic Center Complex hop sunga umahin sim hoina sim phatna achi la pilai ta wa thilsu chu analhunga hi ativ ne hi chule amuna police hon holgilna achi la pinawa mai ka na chu na tong hon asunga waterproofing membranes ho chu atan nawa kona hung ki pandingin ginmona anayo na hi itizi sun authorities hon na tong mili ho chunga holgilna thudo na zong achil ha pi vin hi Myanmar gamsunga yangon khupia political prisoner ho ki hentang na insian songkul mai kelkot koma bomhat ta ani anapo case in visitor hopan nan songkula migi nin thina ana to vin hi thilsu chu jinglam nidan kole minute somli local time vela ana so hin hichia chun songkula tang ho dinga parser hin tha ho sule amuna na tong mi thum hon thina ana to hi he thei kha chu hichilai muna chu ki zoma bomhat ta ani ana pu za ani hi military information officer kon confirm dung zuin apo ke lo bomjong modo hi tv ne hi thina tu hola chun kumsom hinalai numai chapang khat na pangin chule amuna visitor hola kumko pasal chapang khat pannan songkul tang mi li agoma mi somla tumin kisu kha na zong anane vin hi bomho chu songkul sunga parcel reception office main gate koma mun asunglam le pulama anapu za hi giti ichilai songkul munchu diket izan hamkhat masanga pana gi sei gimnazing political prisoner ho hung ki henzing na songkul khat chu hi ichilai muna songkul tang ho insumi ten parser ti chu ne lecha lo le ai
kivon no ho asunga ain sungmiti ho api thina ding wa phalpi ana hiu ahi Ukraine hupi ho ki bulu na ki mangcha drone so chu Ukraine le western gamhon Iran te drone hi ati jeng wangovin Tehran le Moscow in a hipoitin ananil kaljing kit lonin hi hinla tu tha sun European Union in drone ho chu Tehran akon a hinan photchit na omtai atiu to lonin Iran chunga singsan phun khumna a hin nei kit dingovin omin hi alangkhana Russia adinga drone ho chu konglena Iran ten atol khawle hichun United Nation resolution su ke na anei hiding ahin izia chu United Nation in Iran chunga sanction apun kum thei a hi hinla khota khat chu Russia chu United Nation Security Council a permanent member khat a hin chunga sanction chu achil ha lo na dinga veted a bol kit thei a hi hichi ho hei na hi aning langa United Nation Security Council lamkai hola adia United States France le United Kingdom in United Nations Security Council in hichi chung thua hi gel huna anei ding over team na khota ananei o hin I ham tia am ho team ne hi hong chel ha kha le sanction chu phun khum hi kha le Iran chunga sanction ana phun khum saw ama so ho chunga pu gi ta kha chu hi do ding a hi achung suna European Union gam hon amakai nawa tha chil ha piding ago no Iran nuclear deal atiu jong chu hata hung boi phading a hi geldo thei khat chu achi samon de ni khuwa jingla mapat Ukraine gamsung capital Kiev khupi panna Ukraine khupi ho Russia ten bom LAHKHOM na atha ananei phat kinu to lona hi chi buluna achu adia Kiev khupi sung si amis mi ngalamin thina anatu o hin hi chi bulun ho achu agisei drone ho chu kimang a hi atiu hi chule hapta masalama pat Russia ten buluna akimang ho chu Iran te khut su drone ho hi tia Ukraine in anasizing anango jing saw a hi na bana lakhat sung si sia Ukraine ten drone zanile somni valjen zong anaka bla amanta ovin asayo nahi hichi akisei drone ho hi Iran gamsunga company Sahid Aviation Industry te simahin alhang pia githum ti chu triangle shape hiya nidan sota le mun gam na ta azong lenglung zo chu hi hichi drone Russia ten amancha pinu chu Sahid 136 giti nahi hichi drone ho Iran tia hi ti photchit na Ukraine ten alien pe na lim akap do ho chule anakap ho wa kun photchit na aneyo hin kulchil na aneyo kun a het do be dong chuyun hichi drone ho hi sang ni le zaliwal chu Russia te hinga azu uwa chule avesui le ahil le ding kisan Russia gama ala so lo hi ekiti Ukraine le Russia ki ka boina thua Russia le Israel akika alhon seiging ong hi jingto alhonin Israel masanga pa na anapan mono adin mono khellova Ukraine ti chu humanitarian aid po apiun anasayo nahi hinla atu in Israelin galman cha cha na hilo wangin Ukraine gamsunga Vannoi Thusoh kun bulwa omting le mi pite ki ven masat na dingin air attack alert ho anapi dingon asayo nahi athabia Russia in drone ho gamsungo hata hin bulu tha naw chunga Ukraine ten Israel in hichi drone le missile ho kapla theina dinga galman cha api dingova anangi ezingo anahin hinla Israel Defense Minister Benny Gansin anapondo odungzuin adin muno khielwa Ukraine adinga galman cha api loadingon sudat na ananezun ill defense alert hozo hi pi dinga hi atiun hi Russia ten Ukraine gamsunga better Ukraine
energy infrastructure su bom kap khum na ananei kit zi ovin Ukraine gamsung muntampia kol phe mai wa ani kimutapu na hi hichi thu to kimat sun Ukraine authorities hon gamsung mi ptn alo theilowa a kho tan teilowa mai wa hi aza thim lingon het sana ananei zuna hi phalbi dablai hung dinga hi to hlona ki ven na ding dol hi phun do na ananei yo hi Ukraine President Volodymyr Zelensky na sayna agang theipina infrastructure poimo ho na tongzom maom theina dingwa mobile power station phasompi simdo na kinai a hi aniti ni hi Wednesday ni khutsun Russian President Vladimir Putin in Ukraine gamsung gamkai li ala ho sunga chun martial law phondo na anane jin hi hisun avat sa chu solam Ukraine gambi sungwa hi Russia tin athanei naw hata sudat cheding atio hi la Ukraine officer hon ichi thulu na tha chu Russian president in martial law phondo na anei hi gambe sunga hi chilenam kilhe khanna dinga abol hi ati ni hi hichilai muna Russian officer khanin an saina milham sangsom gup wal chu nikhugup ga sunga hi munbit laya toldo dingin an saina hi Ukraine representative kulai ba in an saina ate abia mi hlona ding aguno hin achi safa na anaso mass deportation ki boldusun thakhat sa hi an ti hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in an saina Russia ten a het thim thailo be khan chu aima hilo thil khat akikum ki veiti hi a hin gamkhat siamtu na dinga na ki tong hin ichigam kai chu ke ya hilo le nanga hi chompon kai masanga hi han kai nunga hongding president koipin hi songle agam le sino hi somlo agam sunga cheng Ukraine mi pitia hi anati na hi alangkhana Russia ten Ukraine khupi kai fle hlumlam gam kaya buluna achil ha pi kinon Ukraine ten hichi ki buluna asun missile le drone kap hlana anane zun an sayo na hi gamsunga ki kap tuna atha bia hong kho sit jing to honin India vai homtia kon travel advisory khat an so do on hichi dungzui chun Indian gammi adia students ho hen agama umden India mizosin agang thaipina Ukraine gamsung ada ha na dingovin hilna anane zun hi New Delhi akon hichi kisodo hi ani veichan na ahitan amasa October ni sim som lakhat ni khwa Russia tian atha bia kaif khupi buluna ananei chungwa jong sodo na ananei saw ani hitai China in nuclear galman cha man masat thaina dan asim ovetin western gamhuan ngona anane yovina hi inla China in nuclear galman cha anei chung thwa no first use ti chu man masat loading tia anane yu dan chu atha ben su dat na anane ki tawina hi hichi thu hi United Nations General Assembly First Committee session a China tian galman cha man masat loadinga achi pidano phun na jong anane zuna hi hichi pi hi nuclear galman cha chu gamkhanin aman masat loading I hamtia asungwa dauna gamdangin manna ahin nei khawle le thu na bowa manding ti chu hi hichidan chu China ten atu cha achi piovin asayo na hi China vai homtia kon phondo dongzin gam hian khanin bullebal nei lovin China ten nuclear policy le capability thwa tu seina anei zingovin hi China te nuclear nei dan le achi pio hi thang phungta ti chu transparent ahin chule serious le responsible khat na hi ativin hi chi pio chu khatlani tu seile ngo nawanga ki heldi loading a hi atibe vin hi Chinese ambassador pun ana seina Russia le China in nuclear galman cha man lo te na dinga anaki tip nalhon asu bulit londingin ngi na zong anane zin hi gamte ni nuclear garment cha ho ban nei cha a paido na ding ti chu disarmament adinga kinup to na phat masa anane salhon an hi het thei khat chu haptakal sunga hi China adinga alin pin somni veichan na
Chinese Communist Party LAHKHOM na anay lai ta uso hi. Hinla chi LAHKHOM na ahin Chinese lamkai Xi Jinpingin agam sungo nuclear deterrent thua minpha na minpat na anay pon hinla Hong Kong le Taiwan thua tusay na ananay zin sule China gamsung ahidan zong anasay na hi. Thusoh panapat na sinasin nga hazaw si asung siwa agip pagipanaw kahit pa uwi. Thusoh tayo mukit ka ovin nabuanon mang palet si Bay.